Walayatamannau abadan bima qaddamat aidihim. Aga betanero napurade gaga mammenasai wirito mannanung napurade gaga mammenasai wirito mannanung nasabaki ia pada napa diolongengi alena bima qaddamat aidihim nasabaki ia pada napa diolongengi alena wallahu naya pun Allah Ta'ala alimun naiselak ya alimun temakan isana ya, jadi bisa diartikan temakan isana bizzalimin sininna tau mak gok bawangi sininna tau mak gau bawangi. Jamaah yang dimuliakan Allah, ini yang kita garis bawahi di sini. Wallahu alim bizzalimin. Naya pun Allah Ta'ala temakan isana tau mak gau bawangi. Tiga ya semua gau bawang. Ya, biasanya mak gau bawang orang yang tidak mentaati aturan. Ya, tidak mentaati aturan. Angkai sorangi dena pegoi angkai yatian itu usir na laku-laku ya nori asamago bawaro ya tidak sesuai dengan aturan isur mas sempajang dena sempajang nah ya nori asamago bawaro ya ni kan go bawang nago bawang elena ya nago bawang elena. Orang yang mencuri nago bawang itawe. Nago bawang ita. Magi nala bawang agak tawe dinelawi. Itu namanya menzalimi orang. Nala gagana tawe dina halala. Ya, nago bawang itawe samnero. Nago bawang ipu Allah Ta'ala. Ya saking nago bawang Allah Ta'ala napa dua pun Allah Ta'ala. Nah, mas sampajatoi tapi mapak dua toi ini orang semago bawang nago bawang pun Allah Ta'ala nago bawang elena jadi mega nago bawang elena tawe nago bawang pun Allah Ta'ala nago bawang tawe nago bawang kolo-kolo ya biasa tuh nak kolo-kolo nago bawang kolo-kolo dega kesalana nafadir lo angkasi di makundrai ila porokona bitta maga pendapat isuno pun Allah Ta'ala angka makundrai natongko lobo coki gangkana mati ro cokiro mati kesi mati malupui dinanre maga natongko lobo maga pendapat isuru pun Allah Ta'ala di kongka makundrai makor maka nabi tak hiya ahli nar isaranakir magi nago bawangi olo-kolo na pung Allah Ta'ala olo-kolo na pung Allah Ta'ala nago bawang tegar jadi aja tak kada olo-kolo mo yoro siapa tahu olo-kolo makaro ternyata nutero anu na Allah Ta'ala anu Allah Ta'ala angka tularangan na nabita nariko angka aga sandero aju kaju dito nga ripaiki aja mutabangi dito nga ripaiki aja mutabangi kaya biasa tung katau iku matete bangkungi matete pisau sembarang naga sandero sembarang na kancong iku angkas dia masalah na iku jok iku darana dia masalah dia dapat itu
Nagok bawang juga junge sana. Nagok bawang juga junge. Angka buah-buah. Angka buah-buah. Dia apa nama tasa? Mualai. Nah dia muandri. Dia muandri. Min aja bawang ke kekero. Mogok bawangi. Mogok bawangi juga junge. Mogok bawangi buah-buah tanda-tandanya. Jadi tete kan. Nah itu baru tahu. Namo tanda-tandanya. Namo tanda-tandanya ternyata itu adalah dena wedding. Nariko ke kalembong. Siapa tahu bajana sagede joki darat tak. Darat tak. Yari kalau ki galungi. Nang ke kalembong. Aja lalu mutene ko tu. Aja mutene. Deno di mago bawangi. Tapi siapa tahu matu joki bajana sagede darat tak. Asika kangi jambang. Nang ke kalembong. Kalembong tanah. Aja lalu mutene ko tu. Deno di mago bawangi sana. Nigo go bawang. Igo bawangi jingi. Itu kalau tane, lesak tane, buana jingi itu, buana jingi. Dia nak dengi teme kuro, dia nak beri teme. Kecuali di makabuai, malah kibengku nato makabuai, kan ini makabuai, ini makabuai kalabong. Tapi dari kutipu nak kagero, angka kalabo tanah, angka lesak tanah kuro, aja lalu mau mujamba aku tu, aja mau teme aku tu, magi bolana tahu. Bolana jingi. Maka tasadi nariko. Idi matangangi matindro-tindro. Atau pakai jambangi ki. Maka tasadi parasata. Matanga mau matindro tak. Datapang ka lempo. Lempo lokal. Tapak banjir banda. Degaga. Maka parasata kira-kira. Ini tuh biasa kau tahu. Nariko ka sambara tim sambara jamban. Biasa tu pemabulu ngalalena. Tama kalalena sading. Maka dia taruh lo tak tadok-tadok orang ni. Tika-tika ini. Kena tu. Magi mau ganggu tahu Dia wading. Dia wading. Dia yang kayak setan rita. Saya ngetan rita dia nirita. Ya, dia niriter. Ya, pada itu nari makui. Ya ku makui pajing-pajing asana. Dia wading itu joka-joka. Dia wading joka-joka ku makui. Labos soe. Dia noding, aja joka-joka ke labos saya. Adi bola ke mana? Sebelum labos saya nalurangin nabi tak tutup pintu tak. Tutup bola tak. Tutup pintu na bola tak. Agay. Waktu nama kau kuro jingi, kiring jingi, joka. Ya, itu dari kelabos saya. Dia joka-joka tahu itu dia joka-joka. Adi bola mana ni? Dari bayi tu dari ko labos saya pak di bola anakmu. Karena madan ni pak di boleh. Magi dia nak joka-joka tekur. Matangangi tangaso. Tangaso adi bola ki. Waktu makar sana dia nak dingin joka-joka. Ini tu agama mata. Silinar waktu makero angka sampajang makero. Pajang-pajang makwe sampajang subuh. Adi bola ki. Iku matangangi tangaso makwe. Ka persiapan untuk salat duhur, meluk masa sampajang loro. Labos masa pada menggeribi acana pungalatali waktu makaro nak barengi untuk beribadah agak tu joka-joka dia di joka-joka tu waktu makaro magi angkatan rita angkat dia rita ya dia rita ini tu biasa nak katawi namo labos mamu toroto labos lele joka-joka labos dia nak matangangi tangaso istirahat ko yolo matangangi pajing-pajing makwe istirahat ko yolo dia ya magay watun kiring yero yerden ilitar jadi mago bawangi tanya bawa pada tarupa tahu aleta namo lokolo jingi weddingi go bawang ya jadi makanya pung Allah taala natiala deki mago bawang ya igo kengi adurina sitin aja. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Ya nanti disambung lagi ini di belakangnya. Kita tanrangi kurata. Yang mutasid ini ayat. Ya tasid di ayat yang penting ya istiqamah. Mukamu na igana palang lologi igana hurupu. Igana hurupu baca nangi. Alhamdulillah. Ya cede ta cede ya. Asirane pilona 5 ya.
Tadi saja mematu 100 ayat, 200 ayat. Tambah sisi digeso 2 geso, mau luar biasa. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah untuk belajar mengaji ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wassadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.